Agwati mbaru ba mubunge wa Mara Kareke Mbiuki ni baithukirite kimugamba mubunge wa Ekuru kaunti-ini ya Susan Mwindu kiri siasa iria cionekete kumatabuka tha kaunti-ini iu ciigi giti kia ugavana. Bakiaria baugite mubunge uju ni njogu ekirithia nuntu gutiwe onekaga kugwatanira nawe. Batongeretwe ni MC wa Korotwa Nancy Muthoni atongeria baba baugite mubunge uju nethiritwo akimeneria atongeria bangi nawe atina kinyagia gwikumiria kiri utongeria. Mwandiki wetu wa Nteto Paul Kabithi ari na cio tariria. Nchokanio na nkinya mpatho gatagati ka mubunge wa Mwekuru Susan Ngugwa Mwindu na mubunge Kareke Mbiuki no ithiete na mbere. Gita kakaborio ba mubunge Kareke Mbiuki baithukirite na kuririma mubunge wa Mwekuru Susan Ngugwa Mwindu. So ndienda Susan ni ndamuringire siasa utuko na mudenya na gutima maendeleo aletaga nombi onoka muringira dimwe gwate jokia. Bakiaria kiri ndiunga ya kuriungira twana turia tukwenda gutethwa mubunge Mbiuki. Nancy Muthoni ura no MC wa Korotwa kuma mbari cia Mwembe na arukirite na kuririma mubunge wa Mwekuru Susan Ngugwa Mwindu akiugaga na kumeneria mubunge Mbiuki. Tuketho turaruire na mndu miaka 5 mithiru ntwarekanira tutika tugicokagira kauntu kau koguo ni elwa atiri ile difference ya leo gatagati ka Muthomu wa Njuki na Karekwa Mbiuki tarume ni bathiririe Susan Ngugi ke karita njogu iria ithije gerionga ukona njogu ikithio irionga kaitha kwa yuraganite ndigo ogu niki athuriwe na kiama gitagwa the Service Party kira twina MCA bana ba the Service Party Mheshimiwa Kaba Wanja nominated wa kumachogoria Mheshimiwa Lucy Muthoni kuma Mithero Mheshimiwa Kinuthia ari elected kuma Mithero na Mheshimiwa Kiriko tutionaga tiuta wa heshimiwa Mheshimiwa Susan Ngugi antu bau bari bakia makimwe bakimucogera kula tutionaga kithinyinebo ni abatengire. Muthoni ariuga Susan abateri kuruta wira yake ndeti gutindagia mubunge Mbiuki muromoni ntugo gwa ntugo ni acoka coke ni defend gite kia eka human rep kiu gitina competition lakini no wejerete ka kwenjeri mariae kuthi kugwatana na MCA bena bitterness nyingi muno nuntu ri twatonyire assembly wirwao antu mtwathi gutetera wondi ya ira athurirwe bathire kurumaga ngavana Njuki tuutitethia ni acokere arute ngugire ria na defend giti kiae nuntu kiu ni automatic lakini wona athi au athiete already twina history ya Meru County ni tuonete buria kuthiete rwaria ruru rwa Muthoni ruragwatwa mbaru imutetheria wa mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni ni atongoria bamwe muntu athiete madiko aliona kanya ga kurukia atongoria babangi na aina maana antu authukia Mheshimiwa Kareke kana uthukia mutongoria ungi Ndiuki na ruta wira waku niguo gagutetera na ni tukumaka riu twithigaca blockation no mwanka turaithage o mwaka ni mbitu atendekanio ukerwa ni ikundi ni jiega na mpembeca thigaca blockation ukerwa ni ana ni bega na batendekete ona mbacari ya Kareke ni bega na batendekete twambaga aria kiripotera weru weekend kuma gicigo mbunge kia Mara bitagwa Martin Moga.